Dramska udruga Kaj iz Zaboka prikazala je u Jakovlju predstavu Šnajderica Mica. Ovo je drugi put da smo u Jakovlju, ove godine je povodom Valentinova, mislim da smo prošle godine bili za 8. mart. Općina je čula za nas i pozvali su nas i mi smo stvarno prihvatili široke ruke. Taj njihov poziv, evo i publika nas je prepoznala i vidjeli ste i sami večeras, bila je puna dvorana i reakcija publike je bila odlična i bilo bi stvarno laž i bil bi grijeh kad bi rekla da nisam zadovoljna. Sa takvim smijehom i sa takvom reakcijom publike naravno da moram biti zadovoljna. Uvijek imamo nekakve te obiteljske priče, a baš sam htjela napraviti, bi ja rekla, jednu radničku, pravu zanatsku predstavu i evo, vidjeli ste i sami koliko je večeras to uspjelo. Ovo je 3. put da nastupamo. Imali smo u Zaboku premijeru i bili smo u Novom Marofu, tu idemo svake godine tradicionalno, u 1. mjesecu imaju Kaj u Marofu, evo već 10 godina za redom, nam je čast da nas pozivaju i evo nam je 3. nastup tu u Jakovlju. Iz nastupa u nastupa ista reakcija, kaj znači da je stvarno predstava pogođena, da je sela ljudima, da su se prepoznali u njoj, životna priča, i tu nemaš fulati. Dramska udruga Kaj iz Zaboka Šnajdericom Micom nazočne je nasmijala do suza. Prvi puta je bila sa predstavom Baka Sofija koja je također uveselila naše mještane, a danas smo evo prisustvovali predstavi Šnajderica Mica koja je evo i na samom početku napunila punu dvoranu, dvorana je puna i stvarno su mještani uživali i smijali se evo do suza. Ljudima treba druženje i nekakvih događanja, ovoj godini prva predstava, sigurno će biti još predstava, čak i nekakvih koncerata, ali to ćemo evo najaviti malo kasnije. Mi smo uvijek zadovoljni sa ovakvim predstavima, gostovali su i Kerekeš teatar i Jadan Končić, ali evo ovo je nešto amaterski, ovo je nešto baš domaća predstava, tu iz susjednog Zaboga, tako da su se mnogi ljudi prepoznali i u samoj predstavi, ali isto tako i u ovom govoru koji nas okružuje. Vrlo interesantno, lijepo, evo prisjetili smo se nekad kako je to bilo, pa ima puno istine, mnogi su se u tome našli i lijepo je čuti naše zagorske riječi. Toliko toga već izumrlo, a danas je evo gospođa Šnajderica toliko to prezentirala prekrasno, svaka njim čast. Okretala sam se i gledala sam kako su se smijali i kako su pljeskali. Znači, svi su se tu negdje malo pomalo našli. Kaj je lijepo zapravo u svakom slučaju. Školovali smo nekad našu djecu jer smo i očekivali, pa ne bi i oni radili kao što se mi mučimo, a zapravo treba ih pustiti da oni odlučuju kaj će raditi i kako će raditi, jer tak na kraju ispadne. Priča je autentična. Đurđica Seleš bavi se poslom krojenja i šivenja, pa je sama dramska radnja zapravo 100% životna. Za Valentinovo, sad baš koliko je ovo ljubavna priča.